ngisacela nise izandla phezulu nginkumbuzo cabasho ngisacela nise izandla phezulu awesihlaba lengoma fana bangojabula ucabashe wehla ngebhoshwa kugcobhoza phansi ngezinqa wasesinekile waveza amazinyo akhe langathi awembuzi awanyanyisi yaqala ukubona amazinyo amabi kanje mayikhuluma ngathi inkomo entshisayo umuntu muni nomubi kanje akamubi go ngathi akasidli inhlobo sidala isishebe yithi iBhayibheli sonke sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu kodwa ngithi mina cha nayeke azavume inhlobo sidala uthi ufana nawe engaphika nje sakubaniye futhi manje lowasokela ubala futhi useyacula futhi nalo ungasikandi unebhadi mani yes ngithi qhubekani niqabulane naye umngane wakho nokuthi umnyomi nangu lo mnyama kakhulu ngathi ntuthi yomlilo wethu hayi ngifune live mani ubona emlonyeni nje ukuthi hayi ziyasha igada la yasinhlekisa kabi amasenthukana lapha kwa Facebook omunye uthi ngcono kunomunye nomunye uthi ngcono kunomunye lapho mina ngibona into efanayo same WhatsApp group nihlekisa kabi masenhlangene senindawonye lani izingane kaSikomoda yazi ngibona amaskandi masingasebenzisana ukubambisana bawasasa singashayela imali yelinjani i2K le nale lesitudio manje libuka likahle nje kodwa nisho ukuthi ngeke nje uthole 2000 lapha naba no Patrick Mfowethu u2000 nje lo bakhona noma yogathi inqwaba la singabathola nje u2000 ngoba kwabona omveje lapha u2000 bethu lapha singayidlela kamnandi kabi la endimeni ngithi ngiyobonga njalo engqoleni ngokuthanda umculo wamaskandi ngokweqiniso ngoba into ehlekisayo nihle kunyaka ube mu olandelayo cha ubisho Patrick Mfowethu uvukele umuntu abavukele khona iphi inqaba abezela ngo backdoor man gade mina ngumthento hlaba usamile inkunzi uqobolwayo isilwane somntalabo ngoba ngisho namaqhaweni lawo nathemba ukuthi athi lapha ngeke abuye lapha ngoba kwayena uneviqelo uyazi ukuthi laki ngeke alunge enhlobo sidala lokho enza ikhandeli nama-bombs lapha engathi ikhala lengulube anongibuza kugovozile nobuso kungafinci ngathi imbobo yephasseji awusisha namalahle manje izozo bokukami ikhanda phela mngane omyekela ukuzingela indaba nekhanda enama-rice zwila phela ngandlebenye ukuthi usuyibambele lapha kunomarani wemthobisa info kasithole lapha elangeni ngithi bhala ubhale ngexesha lamangwane ubatshela ukuthi ayikho inkomazi engavimba lenkunzi noma ngathiwa isestage ayikho inkomazi engavimba lenkunzi ngidwazana insizwa entokazi yawazunga ubuke nje namhlanje nkulu ngidwazana isilomo uqobolwaza uzwe yebo yabona nje ngalendlela engiyithanda ngomfowethu ingoma zakho cha uyangi-inspire buchesha angifuni ukungasho njengoba nami ngisemncane nje emculweni ngingafisa ukuthi ngibukele kuwena vele ngiya phambili nje ngibukele kuwe mfowethu nakho ngithanda mayisindle na ngithi thathana ukhilimi unikeza umnikazi wawo uSimomoza avela igcoba imomoza ivela isho wangempela-ke manje hey kazinangaki le mombozi ngoba uma usekudeni uyibona engathi eyetshitsha kodwa uma ususondela uyabona manje nembongo libuka ki-fresh ishisa khilimi ishisa inuke phufu ngithi sazoke ngifika nebhodlela amidogi ngizobonga ngifike ngihlale phansi nogodima ngibonge kakhulu ngokushisa lamavukana amaningi la emculweni ngoba phela semaningi empela-ke ubisho ukhomba bayeke awu siyabonga lapha e-amidogi wasinda kunjoko yakwasina ngempela iyabaluma ngempela-ke manje i-amidogi balume i-amidogi mani ngithi ngikhuluma lezi ndaba nje ngiphakathi enkanyeni studio sechesha lamangwane ngiyazibambela yonke
yimasiginqini yimkuyibhesi yimkuyikeyboard yimenginopen bafana bamixofa mina uqobolwa ningangenza ngithi kuba bonke abathanda umculo wexesha lamangwana baqhubeka bebambe lapho ebambe khona iyahamba lenqola iyaphambili ayihlehli ifana nesitimela ena-reverse ngithwayenza indaba wesikhombisa mngani wami ngokusebenza neqhawe langempela-ke liyimini awu sengilandelwa zinkulumo-ke manje ngithi sefa amasefanele asefa ulwane umlandelo omkhulu wexesha lamangwana ukwanda phansi kwe-2 floor sasha bishameni mkhwanazi phansi lenqola bese kuzoba uqiniso buthelezi phansi lehlabathini awu bakithi shenge masaladi umfokahlongo bese kuzoba ukhulekani umfokasikhakhana kuba udini madano kuba ukuzimhlola phansi le-backville umfana omncane nje ulewo kuba ubunzi mtshali phansi lemfangeni kuba uqaphelani izwane lekismini kuba uchallenge umfokakhanyeni kuba unosipho makhuma phansi lekwanongo kuba udusani masukilembe phansi lefrayed kwafuduka isiguli kuba usandile khanyile phansi lekwelasenqulu kuba uphumsile mbune egoli eJevito kuba urapasa kameje emzimkhulu kuba upendulo king khumalo emsini kuba u-ayanda khumalo eNewcastle osizweni isiguli celiwe dongane le-backville uhlanipo bukwayintsha mncongo phansi lezo umenza umfokasibeke ethwala uvafi dlamini ebackville emablesini isiguli undishi umfokakhanyile phansi kwamakhulu uzandile mzingela umafake Eastern Cape uWalter Dlamini kaceza kwesamzukulu idofeni yasemlazi umbombe ulwazi yende empumalanga umcebisi hadebe phansi lemahlabathini khesho odumo umbala kasithole phansi lemnambithi kwajomba igazi umuthana ngithi kwabangabizekanga sebobizeka ngokuzayo baningi niyazi ngithi njalo nguye umfoko bhasikopele mjuthe ngidlwane ngaphansi kwamlenze usibona bevana ifana ngenanda usingaze shanga neziyafana ezomntu